na yada sibio mu nso so afidie no eda ha nuanu mienu nso age wonu adwada da Awurade adom abo ho ban na wotwe awieye ya ntehwe team ni nyina ate asede a ma me kira diamond ni ena o man hene kwabena sante medofo me mamu akwaba ye mea ebibia bokode Awurade adom onso o nyame adom cameraman small boy hwe mani ejeze mintu hey cameraman small boy hwe mani okwa de wono brana fi no wa hye the emfa we ntete wontem na enka ho afei na back to normal after ulma 1 week na mani sweet teme kakraba stanza 24 mam F major na mam C clef se o fa na sem no we C minor se o nante na semwa se obrani mu yedin na weni daswasa obeye ana Awurade beye amanasi wuye cameraman ti na hold have no share brass ye tuan cross school fees o try say o Jones obeye Awurade beye me shase na ene ne mayi etunim to ato because enya de keto na make catch na no pay insima me make nyina na make catch sa odi ayanyom to no se ofa nasem enyame asem sa se onante wo nasem ni mu dia obi a onante wo na me asem ni mu onyame asem otutu anam si ye che de se oye se obrani mu aye din se dien se de ehu ne ne ya Awurade nyakopo onyame de onim mamen amen se obrani mu aye din se dien kura na obeye amen timisro aduru abenu baby adu no emo be mu muda wana ka se hit ni de mi nyi otwe enyi adoa hit na amafa wedie no ho ame adutu hit na asase ewura ni pedie nim nti it is clear say emra na yewo mu no enye easy sa the me person me show nkra no pen na say you need to know the times you are in na hunu nyame adom ho ato no so odo ho tu nipa so wadwuma so wa ho ofeso osuku so oka so odan so a obeyira kwan we nyina no ehwiegu yo na eko ba odo ho twere di ampo nyankopon a isaka ma no esan se no munim ebra ye wo munti no ebre ne se ye wa ho ehia brem na omunim nyame a omo wonti no they didn't see a poasroche na na ebo no they saw say owo nyame bia no matter the situation onyame be mo mato on the 6th day of Christmas my true love sent to me la so kisi tapos is a latapa and a poultry in a farm na ze no mo tonyo mu dia se de anke ye bedwan we ya father le so ma hep ure ede edwada tele fia ka chonom edwada twa kra October bosomenu enya onyame ya da wase o ya da wase ka enfra ni agro fi se ni panyina na enya ni se yo in fact there ya kran se ene ame no ka se ya dofo bebre da ya sabia ya dofo bebre ene Awurade atonsa from dia ya no eti abrabom nsem no every second you need to acknowledge and appreciate and be grateful to trade and ponyankopon di obedi di obehye di obenom ba bia bekode wo de onyame amade a chew fa na seda ne ma no na sere ne so otutu anamo nsi yi embe igbo abubuo ntwa adwajo se wiase nyina nko ana ase yehwe moja agu tiri ma otiri abutu da bi se de nipa dwene no sa pepepe ne ba no so ti wa sha no pai wa say o da asan ne mu ye hoya ba o catch da asan ene obeye ma asa agro by the close of the day now da asan na ye ma mesre Ghana for mesre mama yin tum se tie bia no yen o my Ghana de se wiase nyina kure twa adwo a ye de ye wo onyame bia bra ye twa adwo no or this serious share for the moment. Amen. You know, you also be dependent on our obi also adjust on your man. Nanda na mitira catch real. So me catch you say if me the economics about
se ne mi tokosua crate ekofia kane no mudi no eye na wotwe me de ko na wotwe mienu ye de hihye ato ho ntade a woto na wote so oba bema nkwada na o sisem anu a o duana na wo hyen we na wo hwenie kakra na wotwe se na wodi 10 cities a umia wania idu be am common for kakra now the ababa 750 pesos adjust na faketu ani see every day I will save 50 pesos no afina we it will not be 50 pesos it will not be 50 pesos na afemu mi enya say ya kasa aba de dan ho asu ya makrama kai de bia enwuma de dan ho asu ya botra de bia kase ya pa adwuma kuayo wo ho de bia me ka mo ntiase ye sabi ye mu bitie ewi a ye koton na mo ewi a obeba na entade moja for ne se twon ye tonam ye mu bi branch ton tade ebi ton pan no unkoa na ho ofe a o fifi pem eju de wache ton ana akoko ton ana se wo chi eye awie su bia package nice no then under me ton no tema ibi o de also nyebi eju no de wo no ye Queen Elizabeth ana Prince Charles ana oti akonyam o so ana pa cutest kititi focus be cutest ko ba yina o de be kaunsa ai shey uni kapre omre onwase ompa adwuma nye na mfosem no so teso na mfosem no too much na mfosem no brafom kakra onipa wa hwe ase nyina ai nipa atwa won hye wo nye o tamfo bi na wa akiri wo yen na ene wo koba na sa circle of friends no yen ye koso ye problem no timi srew anopa bi encourage you say susufa ho tu nipa so na susufa ho to political parties so na bomb pie so ma o my Ghana is important na me catch you say you must say na bribia da e ko enkoto dwan ma odima mpaye a very important odima empire enipa dodo na so e da nyame asema yere ne ma adwuma ewom ni mu nipa wi asa e refisi fi o man bi ni abusua bi e kuro bi na apie enti ye kuro a ye mo mpaye ma no ye constituency MP ni chairman ni DC omo ho ibie ye kura ye de omo mpaye ba on hyehyɛ ne kan ti se akandifo no enya adwenpa enya nyansa nyame de adom mo de hyehyɛ papa de guwa ana ebi su ye so am hyehyɛ ho hare ntimi mmɔ mpaye enyi wakandifo mfiri mu da ohene wo bɔ mpaye ma no wo assemblyman fo o asofo potemo nkremfo o asofo o bɔ mpaye ma traditional rulers o nyina bibia wo ye bia na se wo say na se eko ti Mr. Mumien cultivated habit so odi mampaye. It's very, very important. Pray for one another. Don't be a selfish prayer person. They be a say nyambe boa amwa toka amwa si dan amwa ye say they be a me magana mrem. Why? And akwa jwade dey say Sasandi bi ni adaje Professor Wallace ni adaje efisem so dey bro pense mu ye dey bro na masaka say koso ahwa Adom channel no. If the nyoma ye papa dey futu ni anigye ene nsachira ni mpuntu bo abrabom no. Eno ye dey ma me ye da wase say na dey wo nyoma bebranka betima chinchima to ba o chimi nchim because all the supergula so Adom TV ana abehwe ne nda Welbeck Kofi Ampedu so ase on the team no dache hene onanti asesa enso sa na tie kane ne cross pompo bowa o fa sa na tie anwe ya on the emo idi afam down aha we free di o fa sa anwe ne bia ene nyina anya organic bia o fa no apanka atwade na dia fa so se anya gemiri kutua na ye pompo na afi wape potato haban no na de wa mona ayi kakra ayi sa ayi kakra na dia farm so we want to bene o kon fa so kra stay na fi ni ep ba ni nyina anya organic bia ti dache ni ya chia mama o de se o ye udi nkuto kra papa nkuto tamale de no o pe nkuto papa na ati anwane bia fore ho na afi wo de asra so sa ba ku mienu miensa o de ankatwa de nsu na wo anwane kakra o be na afi sisram na ekọ enti anya kwa ohu mi we kiro
ni nyina na se me kanchi bibi gu so ansa da ti aye adwuma oh my hene kwabna sante the herbalist Evia herbalist no amada chi abresa Adom praise so ho yes Adom praise say ba so nyambo a ifia da na wo so mo say the traverse green o say edin de say nyame ko na mi hu e bi see that me bono na wa Adom FM ne ko ni say me am hu say afere jaw me bono na me boy am say abadu una otuto na correct ko na mi hu traverse green no a festival yes enti ya wada ya wada ye friend say de na ye covid time oh so ma me refia online me kan say online ya wada but Friday no and ye be call Paris Dome ho okay enti virtual ya wada de na virtual no de o tu fie na o sharp sa wow say ye de bro I see. This year festival 12 years in Adom praise by na COVID-19 wow. As about 2 years na aye enti no nyame ya adom a efiada eni mi renchi so Mr. 100 Ghana ene one for eni mi renchi so yeah mark eni renchi and then good yeah all the to your mouse na nyum de de fa chane pa na Ghana fo nyina kai no o nyum bebre ba so no say say me am trauma no oh wow yeah fache no wow line kwa ka mi ye fache eno a wo o enfunya me maba woni mira pero za aperu nya mi chaka It's the vim for me, the vim I said you're all born oh my moya dear, you know what trouble because also daughters surprise say what run your mom or pay. Oh, to the old as you for woman, you for woman, because oh, yeah, dear, Yamisha, oh, so yeah, Mr. Mobaba, say the kind me try at check. Oh, try at how many years in it? Oh, I think we're 25 or so. Oh, meeting was school. Oh, meeting was school. No, meeting was school. Oh, sir. I told you, na me ko to bidie obidie so. Ah, Tonsu. Oba ye bebusa no me sure say mami bebusa we oba ye nkasa de in fact who talent oh what talent now oba no you ogusu oton pike no oton o say we school no say o market we bi o say de me ko text me aba me na me pay attention abadu only queue nim na only makoko so akogya me ho oh now oh de jambe and you want try ye say no omo nyomra no o so omo gina stage omo ye say omo memi o yeah omo ye no omo ntimi aya na omo refi omo mai me aya na nti we nya fault okay so it's about what to do the book the brand quickly na fe na kwa adwade we are only encouraging you say tie bia no just ma woni nje wan kasa show won kran say onyame ne wadi nie bi ko won wene very very important if you have a call online then online story ne de mampani adodanko akufo ado anum asam enra no wotribre mu ode ebeto ye ni mo no full speech no e wadomonline.com sikam pedede ai sikam pedede ye de bebre scan be yira enti fu ayire de wow bibi nti wanya ho anti ni nyina na say short ones and bradomonline.com na backing kind ni nyina nso na mampani kasa ni mo no kakra nso aye twade ato adomonline.com ha ye say government working to secure affordable fuel ehode ehia ye pa na nka ye ni swade hu se e be swada no pay nka fuel na ba be 10 cedi na ne ye fail ze enti me fail ma ne nyama enti wo ba adomonline.com a read e wa ha awraho sama adom kase ye de to mani ma no pay eye ma me abesiri wasabi oye obi a wonti asemo oye mumu enipa bi akokum no wonafuom etwa na semu ho afiri ho etwa ne minimu nso de ko nti wo ko fete kakra ba eno ya awraho samu a eno so ewo ha na wo ko jirapa municipality no mu a yase o ma record 169 teenage pregnancies mpewani nsem kranketwa omo ages no ni ade nyina ba adomonline.com a eno so egu ha a no obetumi akenkan bie ano odene kranketo ena de omo butwe BC obeti we nyim obeti we wo tese nkura monto mobo na ade no nyini na abeda ho kura fe na oda ho kwa na obi a ntime nya hwe monto mobo yesusu ye kan so ya nte
nti me so me ka bi a kyerɛ nya abotere na obenyina beto so ati ase 24/7 na ada ho bu so oman uhu kwa na obu na nti nti mpre wo ho ati ase to obo ne hweade na du obo taye ho wo ye mpre wani se okonyim se mpanifo kora wo a omunya problem na nkora wase ho no musha to be wie che na fistula ayew strong kora mo to mo bo ate na se wonya lura mo wie ne ye te wa emfiri ho a bo ho ban ma condom no no so abrabom ma condom no enoso unyina no akono se de mpanifo ye no wate ase empre wo ho kora empre wo ho na yare nso wachiri nti adomonline.com ensam anopai wono so ede baye eno no di rekoi nti ye de afutuo na mankola ne sa no afa ye nhyehyeye ne sen aya na no ye tio na ye di figures na gu ha meboa na o se ahafo de yes ahafo de no na mtwe wa Jesus se ahafofo no so nti se sakra stella enye papa nti wen so ekeka beboa na no de no won Ghanaian Times ni Mampani Akufo Adom so wa ha. Or say government inject fresh dollars into economy. Nti ye the dollar foforo no aba abegum. Eno ho asem enura wote ye e woni kita hode oni Ghana for ediye. 9 new rice varieties introduced. Na watwetwa mu no Adom kase bo amane se enipa bi na mabefo kwan so e de Ghana emu ahodo makomako enkono ena aba ejaso Ghanaian Times se bo ho amane. 461 doctors, dentists inducted. A teacher say nipa dodo makofa antiem sa doctor for ene wo mo a hwe esen no ahanan eduosia baako ena won sadeda won kokoso a chese wo mo pledge no. Into congratulations to them. And now we will restore order in Forest Bureau, Bank of Ghana, and wa vow na chese we no wa vow wa shebo se enka ho se de yehu no ene no. Enti Ghanaian Times and some no de na chese the ordinary nubino, no. The Chronicles is saying. The Chronicles say, yes, there are economic hardships, but don't dare stage in coup. We shall resist it. Citizens Coalition tells the military. It is Citizen Coalition when they catch us out for say one must roam. Omunina be added to so many my shina, so more fair no ne baby as no coup be a pie Ghana. And Mr. Kofi Bento, a kuniba, and a Professor Techua. Menu no so yeku ni ba na omo kasa asemi. GRA obtains data on Ghanaians holding foreign accounts. Eti Ghana for omo wo amanone account no. GRA for na2 ani ede esi won so no. Na NDC for so womo aba womo eto no mchese for constituencies bi ho a womo aboegu. Enti the quotation no Chronicle de ba ne 2 Thessalonians 3:15. Yet do not regard him as an enemy, but admonish him as a brother. Who no sell town for? If you're the online, let me wrap up on my back quickly. Daily Graphics say Ghana assumes UN Security Council presidency tomorrow, and the big one, restoring confidence in the economy, 10 crisis into opportunities. Ghana Mampai and Akase. The finders say import regime set to be reviewed to create market for locally produced goods. President Akufo-Addo Akasa, and 12 billion Ghana cedi paid and rising for costly Mahama power contracts. Daily Guide say Prophet Omoto storms Ghana with mega crusades. And what's Ewana Blekusu residents appeal to government. Big one. Fellow Ghanaians, we are in crisis. Money doesn't like noise. Nana Danko Akufo-Addo. And also the name Matuja. And the Republic say Ghana is in crisis. Nanado admits not once GES boss out. There's a Ghana National Association of Teachers and so on. One say there be you see the Ghana Education Service paying power wabano and the many man paying say one be you know every home. Meanwhile, tell for so much fun so. Tell for so much fun. I see. Well, okay, so if you wrap up my me wrap up there myjoyonline.com on so dia day abedie we are working to secure IMF deal by end of 2022 yen kabebre na Manasseh show the nasama but the value of the cedi higher than Akufo-Addo's address Manasseh Azuri no so ne dia ode eba ye no value of the cedi higher than Akufo-Addo's address.
Manase so na no ye. Eh asemo nti wo ba Adom online myjoyonline.com na fe wanya bre na wakenkan sama hodo bi so wo ho nti se kwabna ne ma Did you be at so Central spread of Chronicle last week Kanema Penny Mahama on say or address Ghana but if you asem ne me de pa what say building the Ghana we want. Building the Ghana we want. Building the Ghana we want. All right. It's a catcher and for so Brano said the open and open crowd came. Said they would drain on. Sana Abrabon Bayamawa. Building the Ghana we want. Yeah, Chichiro my Ghana said the AC pen. Obianya ne family. Building the Ghana we want. Okay. Right? Yeah. Go Suniba, sign out. Ene me nyina no so na the bonkrata no ne news anopai de no yemfansi agudie mu nsam Professor Ike Wallace it was so Sister Sandy be a guy and so aboa no ho asie den na fei afisam pensem mu so man ne ma me kira so atna se mafide no nkoso na hafisa Adom TV ye wazo ye yeda se